le kro yo no wat ka UDP kemudian UDP kile cuba bara sosial do pak kupang di kro yo no na klamar rutin baka VP ro manta kita change candidate kan kum di tip chona ba kita change candidate manta ka kes kemudian high court te undang di parti kemudian candidate kemudian ke kongres ni yang ni ready ban sacrifice ni na kongres ni perkhat manta ka jingha ki MPP kiteng garyamne kiteng bang sekri pai pa kimpa ban election kumjoro ki UDP bat kuai karena kepada di bandai bangsiau bahasa district council nila tep ya kata parti mereka parti nak kabuta dari nak kau ngawari di dekat mesin bersolid berai ke tingkat chani kongres nak keluar menteri kam kino ki organisation kino ki barang kino ki snong ku bang atre kali por balade kajin kenta kabaklam donongin kabon andre ini bancapan be kamtami ke samla ini ke cuk pemta ka teknologi ke babon teng kajing bakla ni kawan ra kajing sejarah ini